Біздің ата мұрас жерімізден табылған қандай балулықтар. Мынадағы шының сынық екен, мынаның сынықтарынан ұшынды. Бұл мұнда олып тұрып, үсті-үстіне қойылып екен. Ештіріліп. Мұнтып ештіріліп. Анан бұл мұнда олып қапқағымен жауылған өзінше керемет бұйым бұл. Мына бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бұл кезегінде чоң ақша жүгірту бірдеген айланған, балким шумно біздің қолымызда тұрған бір тиын кезегінде бір үйір жылқының басына татыған тиын болушы мүмкін. Мұндай балулықтар өте сейрек кездешеді. Эми мұны біздің замандашымыз мына Қияз мырза тапқан екен. Қияз мырзаның тағдырына бұйырған ұшы табылға өзің құтты болсын. Анан біз ең Құдай насып қылса жаңағы алтын тажы деп атқан тажыны сөзсіз жаңағы сенден сатып алған адамға дағы басын бағалатып тұрып, анын саға берген тиыннан жоғарырақ тиынды беріп, біз мемлекетке алышымыз керек. Егер сен тура болсаң, бұлардың әрбірін біз суретке дағы тартып тұрып, опис қылып жазып, бияқта ежекелермен чоғып, емен олып тұрып, активитет етіп, анан дайын деректерімізді мұғылып тұрып, бұлардағы өзімізбен чоғалы кетеміз. Сөзсіз мұны біздің өзімізді азын олақ, балким бұлардың басына жете тұрған өзімізді музейдіңдағы қаралған қаражаттар екен. Біздікі жаңа тажы келіп башқалар жетпей қалса, өзіміздің мүмкіншілігі жетпесе, мемлекет тарапынан біз жардам сұраймыз. Eyvallah. Bunu qayerden taptın oraya? Bunu Çaylı'dan toplamı. Qaysi Çaylı? Kızılsu'dan. Kızılsu'dan. Atı jönün tolup kaysın? Kıyas. İshak Kıyas Kişenoviç. İshak Kişenoviç. Kaçağa çıktın? 34 yaşında. 34 gün. Bunu qanday yolda taptın oraya? Bunu biz Nemede жүрелі, айылда жүрелі нем алып қалды. Bunu тиындар шығып қалды. Шының негізінде іздеп көріп. Açsam tиындарын açып Таш бар екен да. Ташты ойнап отырып жанында жаш балдар чукулаған таштың үстіне мынандай неме шығып қалды. Ошо капкак жабылуу экен да мындай. Ушундай жабылуу боюнча экен, Ооба, ушундай жабылуу экен. Анан ачсак эле ушундай бирдемелерди биз илгерки табактарга дедик. Аксакал киши ошол айтпады, бул илгерки чырактар болот. Ушундай болгондо. Табактарды да алып койсоң, кайда. Biz sizde bakanımızlarday, bunlar birbirine dayan kiyişi üçü ağla yasalıktır. Ekönün çorbası var ekan. Bizge şunu çırak da neme aldı da, hazır aldı verdi. Üstüne jabılıp turgan ekan, en üstüne. Biri-birine giyişilip, en üstünde jabılуу ekan. Bizde de balıktın suretleri turat, balıktın suretleri çekilip anan gül. Bu nerseler daha var ekan. Bularda janağı ne birdemke Humayne'nin sureti, şunda birdemke dep aytышты. Bu Kırgız'ın oyum çiğimleri turat. Negizden gül köçötler ekan.
Өтө кызыктуу неме экен, табылга. 5 екен, 6 қапқағы мына. 6 бөліктен тұрады, қапқағы 5. Ушуларды тапкандын этегинен анан мына тыйындар чыкты да. Ушул бетинде эле ушундай таш бар экен. Мынчалык таштан тарсак эле ушул чыгып калды, анан этегинен Тыйындарды алып қойсаң, тыйын таап алдык. мындай бір-бірден. Демек, таштын чоңдугу кандай? Таштын чоңдугу. Чоңдугу канча? Ча бар да. Ушундай эле таш экен. Таштың асты көңдөй екен. Көңдөй эмес экен. Таштын үстүн асты тупурак екен, мыналар кийишилген тупурак толуп калды да. Ташталганда эле мунун немелери, кырлары көрүнүп калды. Таштан тарсак эле кырлары көрүнүп калды. Башка жагын казып көрбөдүңөрбү? Жок, ошонун эле территориясын чукулап казып, ушуларды таптык да. Анда тыйындар бар экен. Анан жылы жазылган экен биздердечи. Мен интернеттен неме кылып, араб жазууларына, цифраларына салыштырсам 737 или 33-га таандык болуп чыкты да. 730 деген бул хижри болсо, ошого дагы 575 кошобуз да. Балким хижри ошондо деле хижри бул жазылган да, себеби календар. Григорианскийге кошкондо дагы 10 кылымдын тегереги болуп калабы? Почти дагы 5 кылым кошобуз да, 6 кылым кошобуз. 12, 13. 12 Карахалилер келди. Жыйыным немеде да? Египетте. Окуттум да. La ilahe illallah Muhammed Resulullah жазып. Френч. Ножки закасываться. Ножки. Эгерде мына жогорудагы айта турган болсо, мына Х тамгасы да. Хавана деп. Анда ошол канча тереңдиктен табылды? Жердин бетинде эле. Жердин бетинде эле бир 25-30 сантиметрлик таштын эле таманынан чыкты да. Тегерегинде мындай дөөлөр, немелер жок экен, чуңкурчалар. Жолдон эле үстүндө. Бул жол кече жакында Союзда курулган жол да. Чоң азык түшөтүн трассанын боюнда? Трассадан 5-6 километр соло кирип кетет. Жалла шаарынан канча километр алыста деп мысалы? Бул жолду 70 километр да. Түндүктөнбү, түштүктөнбү? Түндүк тарабына кетет да. Түштүк тарабында болгон, жалаактын түштүк биякта, түндүк тарабы. Түндүк батыш жагы эмес, түндүк чыгышы. Түндүк эле деп коелу. Чыгыш тарабы болуп калды ошондо. Түндүк деп коербиз. Кызыл суу айла. Кызыл суу айла. Ошол эгерден эме кылсак, ошол тегерегинен может дагы бир эстеликтер чыгышы мүмкүн да, ошого байланыштырабыз да. Себеби мындай балыктар жөн эле асмандан чыгып албайт да. Сөзсүз тегерегинде дагы бир неме болуш керек. Биз муну ушуну таап алдык да, келип бир абаларыбыз бар да. Көрсөттүк, аба ушундай экен. Биз эми идиштедик да. Ал киши көрдү да, бул деди илгерки чырак деди. Анан бир ой кетти, значит чырак болсо ошака көмсө, балким түгүнө бир нерселер балса керек деген ой менен барып кийин кайра каздык да. Кайра чукулап отуруп ушуларды таап алдык да. Анан келердик. Жанакы алтын тажыны кайрынан таптыңар? Ушулар менен кошо чыкты. Чоң эле? Мунун ичинде чыкты же өзүнчө Жок, чыкты? өзүнчө. Булар ошол бир таштын коңундан чыкты. Ал 3 метр, 4 метр этегеректен чыкты. Ал деле жердин бетинде бир карыш десем жалган айтам, ушунча эле тереңдик экен. Акт 26 июль 2008 жыл Жалал-Абад шаары. Биз төмөндө акт түзүүчүлөр Сулайман музей комплексинин илимий иштер боюнча орун басары Хайрулла Ибайдуллаев, Жалал-Абад шаары Кызыл суу айылынын тургуну Исаков Кыяз, Тайгараев айылынын тургуну Айтиева Жылдызхан болуп төмөндөгүдөй акт түздүк. Жалал-Абад облусунун Жалал-Абад шаарындагы Кызыл суу айылынан табылган археологиялык табылгалар 5 даана кесе, 2-өсүнүн чоркосу бар. 1 даана капкагы, 10 даана күмүш тыйындар Сулайман музей комплексине өткөрүп бергендиги анык. Атайын комиссиядан текшерилип, баасы аныкталгандан кийин акчасы берилет. Кол коюучулар Ибайдуллаев, Исаков, Айтиева. Рахмат. Танкыма чалып койдуңузбу, келгенде чалып койду эле. Чалып койдуңузбу? Талантка аны жолгобуз дагы дегенбиз. Жолуп кетебиз. Эми 'Мындай да.
Бул өзүнүн металлын алып бараткан болсок, бул кичинекей сум болуп калат да. Күмүштүн өзүнүн баасы бар да, базадачы. Бизге бунун маалыматы, ошо доордон келген маалыматы балуу да. Балуу. Мисалы үчүн муну биз ушул акыбалда сактап калсак, биринчиден кыргыз элинин чоң байлыгы. Экинчиден ушуну көрүп, ушундан руханий азык алып, көптөгөн бир тарыхыбыздын бүтпөгөн жыртыгын жаманга дагы бул чоң жардам берет да. Ошол тарабынан алганда бул баасы жок. Ошондуктан сен элестетпеген бул жөнөкөй эле буюмдуктар берип атам. Бул муундан муунга кала турган, биздин келечектеги урпактарыбыз пайдаланып турган бул чоң байлык мурас болот да. Муну алтынга дагы, күмүшкө дагы теңесе болбойт. Ошон үчүн берки неменин дагы бир чыккан жерди бардыгында толук музейге алсак, ошого дагы жардам берсең, берки немедеби тажы дейбизби, курдун башы дейбизби, аны дагы биз эң өзүнүн ордун табат да. Кыргызстандын ичинде пока бундайларга кызыккан меценаттар жок. Биздин байларыбыз бүт эле жер алат, үй алат. Бул чет өлкөдө гана баалуу буларчы. Чек арадан өткөргөнгө бул өтө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары бар, мүмкүн эмес. Чек арадан алып өткөнгөчү. Бул жөн эле бир зергердин колуна түшүп, эритилип сөйкөпкө жасалса, ана бул өтө чоң ордулугу жоготуу деп эсептелет да. Çıkan yerden daha öyle olsa gerekli olan nasıl kontenjanı? Kancha ekan? 120. Berki жагында тургандырчы? Азулат абден. Бүтүнү 120 экен. 126. 126 бүтүн чыкты. Kıyımlarda tazalayıp da Дагы каткан менен бар. Алча экен. Шурчулар каткан. Шулла? Ооба. Неме? Анысы ошолой, муну коргошун экен. Анын металлы башка да өтө эле жеңил. Бул ишин арабча жазуулар турат да. Коргошун экен да. Бул коргошундагы ишетизе керек да, булар менен кандайчы. Муналар 120. Наркысы канча экен сыныктары? 22. Берки экөө башка болду. Экөө. Же ошо менен чогуу? Жок, бул экөө башка. Кийин эмес. Ал эмне шакек экен экен? Шакек. Үчөө экен? 3 шакек. Nasıl? Бул дагы жез го, бир оор экен. Так, ал ошолордун бардыгын эмагын? Мына кошуп барайын, ошо. Муну кош. Мына бир неме, ключ. Ачкыч. Булар кайсы жерден табылды? Булар немеден, Тайгараевден, Чебилдан. Тайгараев айла. Тайгараев айла. Жалал шаарынан канча километр? 8-10 километр. 12 да? 12 Tabii.
Bir taş var ekan, tegerek. Şunu antarsak ele janakı şarak dedik ko. Oşol tegerek boldu, görünüp kaldı. Şul yerden O, kudu şul. Ay say ekan, burada kalmış Mart kalede. Mart'ta. Ha, Mart. Oşanda qaysı şul yerden tavıldı. Şul territoriyada mı? Buna seler açkandagı iz mi? Ova şul biz açkandagı iz da şul. Şonda o şerde turgan. Onun tüyünü kazı görmedin mi? Düşürge çeyin az kıladık anam. Karısak buna taşlar. Koyulgan taş emes de verimde. Yanak teyinler de aşırı çıktı da çok. Şu yerden çıktı var çok. Ya tacı da aşırı yerden çıktı. Kaçı şu yerden buna anın orada ona geldi. Aşırı. Belki şunu tümde alıp barıp gömgende çıraktı gömgen üstüne. Degen. Versem Buna şu yerken karnı. kazdıkta. Yanak tacı tavılgan yer. Ya bu 9 gram iken. altını o. Evet, 9 gram. 9 gram çıktı. Buna hurmatlı zamandaşlar. Bizden kıyaz bir tuğanımız tapkan çoğun tavılgan. Buna şu yerden tavılgan iken. Özünür görüp turasınlar. Balkim şu yer gezeginde Moğolcakta bu taşlar büyük olup bir sandıkça yerken özünce kansalık katarı kazılıp gömülüp koygan balkim bağlılıklardır. Daha bir başka bir taqdırmaya gelip turup kalgan bağlılıklardır biz. Aldın ala bozum olduk gece bu deva aytalbayız. Biroq keremetli şu Kızıl Su Börönün Kargaşa degan yerinde tavılgan bu bağlılık. Balkim mezgili gelse Kırgız tarixi emas, dünyölük arxeologiyalыk bağlılıklar salımın qoşa turgan çoğun bağlılık olup berer degan niyet tilekte atayın yolun fataldığına, kıyınçılığına qarabastan gelip oturabız. Мындай аябай толкунданып турам. Ушундай Кыргыздын тарыхы бай, жерлерибиз дагы учурунда тарыхый окуяларга бай жерлерден болгон. Ошонун бир көөсү болуп турабыз. Бул миңдеген жыл мурда ушул жерде баалуу буюмдар бекитилип бизге насип кылган экен. Биздин муунга ушул тарыхыбызды дагы изилдеп, тереңдеп, келечек муунга биздин бай тарыхыбызды жайылтканга аракет кылабыз. Бар билимибизди, аракетибизди жасайбыз. Ушул табылганы мындан ары элге жайылтып, бир Кыргыздын бай тарыхына дагы бир кошумча жерин толуктайт деген ишеничтемин. Жазмагал эле кой кайтарып, мал кайтарып келип ушул жерден көрүп калдык. Эмне сен балык келгенде неме кылбадык, билбедик. Анан өстүн акилер аркылуу неме кылып көрсөтсөк, бул жактарга чабып ушун өтө баалуу, жакшы буюмдар экен деп азыр неме кылып баалап атышат. Баалуу буюмдар экен. Биздин өздүн тарыхыбыздын ачылышына дагы бир өбөлгөсүн кошот деген ойдобуз.